Mungu atumia. Turasoma Dawidi araheza ahamagara umwe mu basore aramubarira ati ngwino wice, aca aramucumita arapfa. Amen. Huyu ni kijana ambaye alijiweka kanisani. Uyu yari umusore yari mu rushengero akawafuata waumini, hanyuma akurikira abakristo, na kumbe hana wokovu ndani yake. Ariko muri we nta gakiza karimwo. Kama mtu yoyote yanaweza akatokea, ni umuntu wese bishobora gushikira kwamba unaweza kupenda vitu vya warokore, ugakunda ibintu by'abakizwa, lakini ndani ya warokore haumo. Ariko mu bakizwa utarimwo, ni emotion, ibigumbagumba. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Kijana huyu sasa, hanyuma uyu musore akajiweka kwenye mambo yasiyomuhusu kutokana na emotion, yishira mu bintu bitari bimwerekeye kubera ibigumbagumba, na matokeo alikufa. Kandi ingaruka yaciye apfa. Unaweza ukapenda kazi ya Mungu, urashobora gukunda igikorwa cy'Imana, unaweza ukapenda mahubiri, urashobora gukunda ubutumwa, unaweza ukapenda kuimba, urashobora gukunda kuririmba, lakini ndani ya waumini haumo. Ariko mu bakristo utarimo. Bwana tusameza. Imani tubabarire cyane. Kijana huyu sasa, uyu musore rero akajiweka kwenye mambo yasiyomuhusu, hanyuma yishira mu bitamuraba. Siku moja mfalme akaenda uwanja wa mapambano, kurubuga rw'ingwano rw'Rwanda, na mfalme akapata shida, hanyuma umwami aroga ibibazo, wakamurenga na akafa. Hanyuma umwami arafa pale uwanja wa mapambano. Kurubuga rw'ingwano, kijana aliyefuata mambo ya Mungu na hajaokoka, uyu musore yakurikiye ivy'Imana atarakizwa, taarifa isiyomuhusu, hanyuma azana inkuru zitamerekeye. Akaenda kwa mfalme Daudi, hanyuma acagenda ku mwami Daudi, akamwambia unajua mfalme, aramubwira turazi umwami Sauli amekufa. Ati Sauli yafuye. Daudi akamuuliza, Daudi aramubwira imekuwaje mfalme afe? Ati vyabaye gute kugira ngo umwami afe? Kijana kaanza kusema uongo. Hanyuma uyo musore atangura kuvuga ibinyoma, akamwambia mfalme, ati mwa nilipokuwa pale uwanja wa mapambano, ati igihe twari ngaho ku rubuga rw'ingwano, nimeona mfalme yu maututi, nabonye umwami yafuye. Agomba gufa bikumfira, na akaniita, hanyuma arampamagara, akaniambia kijana, arambwira ati musore, ninaona sitopona, ati ndabona ko nashobora gukira, njoo unimalizie, ati ngo umpereze. Mfalme alitoa order, umwami atatanga itegeko. Ni nani aliyekuruhusu kunyoshea mkono mpaka leo mafuta wa Mungu? Ati ninde yagutegese kugorora ukuboko kwawe kubasizwe amavuta y'Imana? Bwana tusamehe sana. Imani tu. Kijana kutokana na maneno, uyo musore bivanye n'utujambo jawe, kutokana na kujipendekeza kwake, bivanye no kwitanga kwishira imbere kwiwe, kama na wewe inavyoweza kutokea, ni nuko nawe bishobora kugushikira, unakuwa mtu wa kujipendekeza, ukaba umuntu wishira imbere y'abantu, maneno ambayo hayapo unayatafuta, amajambo atari wowe ukayarondera, mpaka wewe useme kugira ngo wewe uvuge Mungu amekuja Imana iraje kwamba kuanzia leo uwere yule musi, funga mdomo wako, ugaragara wako, sema amen, uhaguruke, sema amen, uzungumuze mambo yanayokuhusu, uvuge ibikwerekeye gusa. Pungia mkono Bwana, reka ukungere Imana, sema amen. Amen. Unajua watu hao ni wabaya, urazi abantu bisigaje. Nimesema navuze ngo mtu atakayeniletea maneno, ati umuntu azozanira amajambo uyaseme, uvuge na utayakubali, kandi uzovyemanga wowe ubwawe, sinzokunyegereza, sitakufikia, usilete umanyanga, nusane amanyanga. Bwana tusamehe sana. Imani tubabarire cyane. Batu wa maneno, abantu b'amajambo ni watu wabaya sana, n'abantu babi gose. Nataka kwa muda mfupi ngomba ndakubwire mu mwanya muto, nikushuhudie mambo yaliyotokea hapa Kongo, ndakubwire ibintu vyabaye muri Kongo, mambo yaliyotokea hapa Kongo, ibintu canke inkuru yabaye muri Kongo. Kwa muda mfupi, mu mwanya muto, fuata sana, wana kamati, abantu abajena ego wenye maneno aba majambo dufasha majambo, wanaochuruza maneno, badandaza majambo, wakamuona babona revera pasteur, wakaona ana waumini wengi, babona afisa abakristo benshi, wakaona watu wanampenda, babona abantu baramukunda, wakasema sasa yule revera
tutamupindua vipi? baca biga ingene bashobora guhindura Reverend Pastor. Sema kudeta hana guhindura biki. Vuga kudeta. Hanyuma rero baca bitegura ingene bashobora kugira kudeta. Kumukubita kudeta. Sema amena. Vuga amen. Abo turi ko muri ko muranyumva? Baca barongera umukobwa umwe. Uni wahora duri mikeke rumonge. Undi watupatia mikeke rumonge. Uni hatari. Vuga amen. Sema amen. Wakatafuta binti mmoja. Baca barondera inkumi imwe. Wakampeleka kwa Reverend. Baca bamujana kwa Reverend Pastor. Wakasema nenda ujifanye kama vile Reverend anataka kukuombea. Ati genda wigire nkuko Reverend agomba kugusengera. Binti akaenda. Hanyuma uja mukobwa aragenda. Kumbe yuko kwenye mission. Kumbe yari muri mission. Baba yule Reverend wamsingizia kwamba amezini. Hanyuma kugira ngo bace bavuga yuko Reverend asambanye n'umukobwa. Yule binti akaenda. Hanyuma uyu mukobwa aragenda. Yuko kwenye mission ya wajenama wenye maneno. Ari kuri mission yabo bajenama b'amajambo jambo. Sema amena. Vuga amen. Sema amena. Vuga amen. Kumbe wajenama wako pembeni. Abo bajenama nabo bari pembeni. Alipomnyoshia mikono. Reverend duzi biganza kuri we. Wajenama wakamtokea. Abajenama baca baraza. Wakamkamata Reverend. Baca bafata Reverend. Hapa Kongo. Aha muri Kongo. Walipomkamata. Bamaze gufata Reverend. Reverend wakamfunga. Reverend baca baramubura. Wakasema mbona Reverend, mbona mimi mwongere sikuzini? Hanyuma Reverend avuga ati none ko je nasambanye. Bakasema utayasema. Baca bavuga ati urabivuga. Wakaanza kumpiga Reverend. Batangura kumukubita. Walipoanza kumpiga Reverend. Batangura kumukubita Reverend. Wakampeleka jela. Baca bamujana mu gasho. Reverend na mke wake ambaye amemuoa. Reverend n'umugore wiwe na yeye akajiunga na wale wajenama. Reverend umugore wiwe acagenda mu ruhande rumwe n'abo bajenama. Wakasema huyu Reverend amezini. Baca bavuga ati uyo Reverend Pastor yasambanye. Kumbe Reverend hajazini. Kandi Reverend Pastor atari bwasambane. Bamuhoye masikise yiwe. Wakampiganisha juu ya hali yake alikuwa anaishi ya uongozi. Sema unaelewa? Sikse. Ya mbarikiwe sana. Sikia. Hanyuma Reverend akafungwa. Reverend baramuta mu mvuto. Bakasema je, Reverend ame kwa kuwa amezini tunataka tumfunge miaka 25. Ati ko Reverend yasambanye reka tumufunge imyaka 25. Reverend pale jela. Reverend rero mugasho alipiga magoti arapfukama akitoa machozi, alikararira akiomboleza, alikararira anasema nimetenda dhambi, nachumuye, nimesingiziwa na watu wanaonichukia, ati abantu nibo bandendereje ambao wanataka kunipindua, bashaka kumpindura. Reverend pale jela alidondosha machozi. Reverend mugasho ararira gose akimwomba Mungu, ariko arasenga Imana y'ukuri kwamba ameonewa, koya dendereje. Sikiliza kilichotokea. Umvise rero cyane. Wakamtoa pale kwenye general jela. Baca bamukura hajya ku gasho. Kuna jela ya watu wote. Aragashoka abantu bose. Na kuna kasho. Hariho na gasho. Kachumba. Akumba. Wakampeleka kwenye chumba chake. Baca bamushira mu kumba kiwe. Reverend alikuwa anapigwa asubuhi saa 7 jioni. Reverend yakubitwa mu gitondo saa 6 kumugoroba. Reverend hakutenda dhambi. Reverend atachumuye. Wale wajenama walikuwa wameshampindua. Baca bajenama bari bamaze kumuhindura. Yeye ameshaenda jela. Reverend amaze kuja mu gasho. Ilibidi wachague Reverend kingine cha Pilate. Baciye barondera ubundi Reverend wa Pilate. Reverend wa Pilate. Reverend wa Pilate. Sema amen. Amen. Wakaweka pale kwenye kiti chake. Hanyuma batabashira ku ntebe yiwe. Akaongoza mwaka mmoja. Hanyuma arongora umwaka umwe. Huku Reverend akiteseka pale jela. Reverend nawe nyene ari mu bibazo mu gasho. Sikia nikwambie. Umviriza ndakubwira. Baada ya miaka 3. Imyaka 3. Kile Reverend cha Pilate. Kile Reverend cha Pilate kikaandaa mkutano mkubwa. Kisha gitegura igikorane kinini cyane mji wa Uvira. Mu gisagara cy'Uvira. Watu wakaja, abantu baraza benshi cyane. Watu maelfu. Abantu benshi baraza. Sasa ndani ya yule mkutano, muri kicho gikorane, mkuu wa upelelezi akaja. Umukuru w'ipeleleza araza. Mkuu wa polisi akawepo. Umukuru wa polisi araza. Kwenye yule mkutano baraza muri ico gikorane. Waimbaji wakaanza kuimba. Abaririmbyi baratangura kuririmba. Na mchungaji anatesekea je. Umwungere ari mu gasono. Sikiliza kilichotokea. Rero icanga unaongozwa na Roho wa Mungu. Abarongorwa na Mungu w'Imana.
nyimbo zilipoanza kuimbwa, hanyuma indirimbo ziratangura kuririmbwa, watu wakajazwa, abantu baruzuzwa. yule mwanamke aliyesingizia Revera, hanyuma ujya mukobwa, mugore mwana ujya mugore nigitangaza Imana yakoze, nigitangaza Imana yakoze, nigitangaza Imana yakoze, na yeye alikuwepo kwenye ule mkutano. hanyuma uyo mugore yaraho muri icyo gikorano, naye akashikwa na Roho Mtakatifu, hanyuma atafatwa na Mwemu Yera. mhubiri akaita watu wa kutubu, hanyuma umusiguzi ahamagara abantu baje kwihana. Revera anamaliza miaka 3 jela bila hatia. Revera amaze imyaka 3 mu mvuto atacana. Yule mama aliyetumiwa na wajenama, ujya mu mama yatumwe n'abajenama, alitoka kule nyuma ya mkutano, yavuye ari inyuma y'igikorano akiomboleza arikorarira, anasema nataka nitubu, ati ngomba nature. protokoli wakampelekea maiki, protokoli batamuhereza mikro, walipomupa maiki bamuhaye mikrofoni, akasema acaravuga, mimi ninataka nitubu, ati jewe ngomba nihane. miaka 3 iliyopita, ati imyaka 3 iheze, umujenama fulani, ati umujanama naka, umujenama fulani na mujanama naka alinipa pesa baramaye amahera ili nimusingizie Revera, kugira ngo ndendereze Revera. akasema aravuga mkuu wa polisi alikuwepo, n'umukuru w'igipolisi yarari, na mkuu wa upelelezi alikuwepo, n'umukuru wa documentation yarari, na gavana alikuwepo, na buramatari yarari. walisimamisha mkutano, baciye bahagarika igikorano, wakasema sema vizuri, baca bavuga ati vugana, hata kama tuko kwenye vitu vya kiroho, naho turi mu bintu by'umwuka, ati dushaka kumva ati alisingiziwa, kumbe umwungere baramutendereje, alienda jela, baciye bagenda wakamfungua mchungaji, baramubohora umwungere, wakamuleta akiwa amefungwa mkutanoni, baramusana aboswe mu gikorano. viongozi wakatoa oda, hanyuma abarongozi baca batanga itegeko kwamba wakifunge kirevera cha Pilate, ati yuko baboha Revera ikirevera cha Pilate kiende kumalizia ile miaka, igende guhereza iyo myaka. Revera wa origin, Revera w'ukuri akainuliwa, sema amena, amen. Revera akaanza huduma yake, aratangura igikorwa cyiwe, mkutano wakajaa shangwe na vigelegele, hanyuma mu gikorane baranezerwa cyane, wakajaa furaha, abantu baranezerwa, mchungaji amepata ushindi, umwungere yacera umutsinzi. sema amena, ugamena. ndiko nasoma igitabo cya Samueli wa kabiri mstari wa 7, ikigabane cya 6 umurongo w'indwi. ninamuona kijana ambaye amefanya kazi ya makuhani, ndabona umusore yakoze igikorwa cy'ubwungere na huko kuitwa, kandi atahamagawe. Mungu alimuua, Imana iramwishe. sitaki ufe, ntabwo ushaka yuko ninahitaji upate ushindi, ushaka yuko uronaguke. nyosha mikono, reka usaba ikiganza cyawe, wewe unayetaka uzima, wowe ugomba gukira ubuzima, ukafa kama uzi, uze gufa na uza. mkutano wote simama, igikorane cyose reka tuhaguruke, tuombee, haguruka kugira ngo dusenge. tunataka tuombe Mungu tugomba dusenga Imana kwa kutumia pambio, mu kuririmba ikorasi. mbona berabazamuka, haguruka niba utari kimuga, haguruka, simama kama uko kilema. mvuze ubutumwa iminota 10 suko navuga amasaha 2, nahubiri dakika 10 na ningesema saa 2. mvuze mirongo ibiri muri Biblia suko navuga 10, nasema verse 2 na ningesema hata 10. mugabe ikintu cyose n'umwana nyawaje, lakini kila kitu chote kina muda wake. nagomba abanyarumonge turirimbe, ninataka watu wa Rumonge tuimbe, ndashaka abo mu Cibitoke turirimbe, ninataka watu wa Cibitoke tuimbe, nagomba abakristo baririmbe, ninataka wakristo tuimbe sote pambio wa kiroho, ikorasi yo mu rwego Mungu, uingie kiroho na uongozwe na roho, winjire mu mwuka kandi urongorwe na Mwemu w'Imana. usiwe mtu wa kuuza maneno, nube umuntu ugura amajambo. walionyenyekea walipata ushindi, abaciye bugufi bararonse intsinzi. Matendo ya Mitume sura ya 3, ivyakoze vino mu kigabane cya 3 kuanzia mstari wa kwanza kushuka, uhereye ku murongo wa mbere ukamanuka. ninamuona kiwete, ndabona ikimuga ikimuga alionyesha uso mkunjufu, yerekana umutima wiwe. watumishi wa Mungu walipoingia hekaluni, hanyuma abakozi b'Imana binjiye mu rusengero, walitamka neno njema, baciye bavuga ijambo, wakamwambia ewe kiwete, arabwira ati wa kimuga inuka, ati zamuka. kiwete alirukaruka, hanyuma ikimuga kirazamuka, akaingia hekaluni mwa Bwana, kisha kirinjira mu rusengero rwa Bwana. nataka na wewe urukeruke, wowe ushaka rero gusimbagurika, ukiingia ndani ya wokovu, winjire mu gakiza k'Imana. bariki sana, Imana igufashe cyane. acha tuimbe, reka turirimbe. mbona berabazamuka bavuye muri iyi si mbi, bagenda bararirimba
nataka mtumishi huyu shaka umukozi w'Imana atumie dakika 2 akoresha ibiri kama jeshi. Kama hujaenda Ulaya, mimi nimeshaenda. umusirikare utaragenda Iburayi, je maze kugenda Iburayi. Jeshi nikikwambia dakika 2 unaweza ukafufua hata wafu. Mu minota 2 urashobora kusura n'abafu. Tunataka atumie dakika 2. Shaka akoresha iminota 2 aombee mkutano, asengera ikoraniro. watu wase watu wakuuza maneno, abantu nibo abaranja nimugura amajambo. mutaenda Kironongo, musogenda muri Gihoro, muzinda musize maneno, musinda nimugura amajambo. omba kara moto, senga ikara rya kumuriro apitisho kwenye mdomo wako kugira ngo rice ku kanwa kawe, ili useme kama mtakatifu, uvuge mu mugoroboshi. Data mu izina rya Yesu. Fata ahandi wo mufite ikibazo, nimba urwaye mu nda hafate, nimba urwaye mu nda fata mu nda, ukaba ufite ikibazo mu mugongo fata mu mugongo, nimba ari mu mutwe fata mu mutwe wawe. Noneho ngomba nzamure kwizera, ukwizera kwawe n'ukwizera kwanje dufatane duhamagara Imana. Data mu izina rya Yesu Kristo. Baba katika jina la Uyu Yesu. muntu afite ikibazo, Mtu ana swali. kandi icyo kibazo rero Swali hii sasa urakibona kuruta uko nshobora ukimenya. unajua zaidi yangu. Aho afite ikibazo mu nda, Mahali alipo na shida, aho afite ikibazo mu mugongo, mahali alipo na shida mgongoni, afite ikibazo mu mutwe, popote pale kichwani, ayo maguru miguu, ushobora kuyakoraho, waweza kugusa Bwana, hagati mu gukoraho akakira igitangaza apokee muujiza mu izina rya Yesu Kristo. jina la Yesu Kristo. Uyu munsi rero Mana, akanwa kacu ni kama ko kuvuga amagambo y'amangambure, ariko kaba abe akanwa kadasanzwe mu izina rya Yesu Kristo. Kavuga iby'ukugoroka, kavuga iby'ineza yawe, kavuga iby'urukundo rwawe, kavuga iby'uburinazwa byawe. Nanjye ndavuze mu izina rya Yesu Kristo, reka imbaraga zidasanzwe zimanuke hagati mu materaniro, ni mu izina rya Yesu. Amen. Karibu omba tena, ombea watu wapate nguvu za Roho Mtakatifu. Kaze usengera abantu Kwa mamlaka na uwezo wa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, tumekuwa mbele yako kwa ajili ya kugawa nguvu za Roho Mtakatifu.